Kde je světílko? Ono nie je tam. Tam je. Nie je světílko. Tu je světílko. A nie je? Kde je, Martinko? Kde je světílko? Tu je. Ono nie je. Zmizlo. Jaj, no nie do očka svieti, dobre? Schovaj ešte. Schovaj, tak. Ono nie je. Nie je. Nie je svetielko. A tu je. Na krtka si posvietíš? Na krtka posvietíš? A kde je krtka? Kde je? Tam sedí? Ano? No pôjdeme ho pozrieť, dobre? Čo tam je? Ideš tam dole? Ideme tam hore, hopa na zem? Teda dolu? Svetielko si našiel. Ono nie je. Tam je. No krásne. Oj, aby nehapala baterka. Čo? Aby nehapala baterka. No vypol si. Vypol si baterku. Krtko je tam. Wow. Nie dosť do očka. Tak, krásne, šikulka si. Wow. No si frajer. No krtko tam je, hej, on ti nepomôže s baterkou. On ti nepomôže. Tam podáme krtka. Daj pápa do kamery. Tuto do kamery, Martinko, daj pápa. Dáš pápa?